Talo, ma'am? Dala ka lang dito, ma'am. Dapat promo mi. Buy one, take one, 200. Thank you, ma'am. Thank you. Inapo, 10-13. Di pa yun naibus dito. May da pick upon. Baglagi din tanay sa ganaklat na dito yun. Kaya sinubraklatan. Baik dapat tan. Ay, Kap. Ana, kumusta? Darap negosyo mo gayam yan. Wag Kap, kastoy. Papick up lang ha. Kana, agpesto to kat. Ago dati agpesto dito. Ito umay ko nagyanan. Agpapick up lang. Sagsaganak lang. Di ko ito kapitan Dahil mas na ito eh. Ay, wala Kap. Kasama na strawberry. Mayak dito, itaw may kaman check upon, bagakit din, nangina ko din mo pinaglakom. Ay, haang kapitan. Ipagbayatan na ito, nung gumatang ka di Bagyo, 100 mo lang kastoy. Nung gumatang ka di Ilocos, 100 mo lang. Apay ko lang Apay. Di kami pampamayam ni farm nga dagos, di kiji farmer ti paggatangan mi. At dapay lang komite ni kapitan. Nalalakapay, di kiji alamin ni kapitan. Ma'am kita. Dapay jam mi kapitan. Apo. Dati mga 650 grams for only 250. Nanginat sa pala unay. Nalakal Dapat 350 grams me for only 150. Apay nalaga ko naman nila. Apay. Diretso farmers man titirada, men. Pwede mo palit ito kasot teta? Yan na, dito ay, 150. Ay, madi kapitan. Madi malugi tayo Apay alam do kasot ko ti pinangalag dito ko sa kasot. Uwan katang ulat do kasutan. Madi kapitan, malugi Madi kayat ito. Ito kasano Dati ito. strawberry 100. Di may sapak. Katangot ti 180. 180. Why? Madi na, malugi kapitan. Kasano pa nakalugin ko ba? Sa gasot dito pananggadang ko na dito ko 90. Tubok di sa kapulo tapos gadangan mo 180. Madi na malugi ako lang. Mangululaw ka magkapitan, agmatuo. Madi malugi Sa gas ulat ta. Wala sa gasot. Duduwa. Ay no duwa, kada promo buy one take one. 250. Madi 200 lang ka kapitan. Ay una ya. Mabro ka mo king ka kapitan, siga mo. Mangal alilaw ka mo. Malo alaam. Ano ulat ti may isa? 100. Manginat sa pala unay tilako mo. Haan na lang kapig din kapitan, ingka bagyo walang tatas gaso mo lang. Ingka tanay tsendahan 150. Yung ada mo la permit mo. Permit. Ay kapitan, awan dito lang pick up lang, sigamot. 3 months ka no kapitan. Magsardilag ka no may katlo ka bulan. So, matakasak to di permit. Nga i-compare kapitan, dito yung strawberry dat sa supermarket ka frozen. Tapos itatsendahan ka no kapitan ka 150. Ay, dapat suplim kayo kapitan. Awanon nagsupli ka. Kati pinagagak ko 90. Pinagilakok kat sa kaso. Nagsupli ka peti sa ngapuluan Apo. Gusto Okay na. Ulaw dito yung panalako na. Sika mo ulo kapitan. Ang kaming ulit, pasya-pasyar nga mo kat doon, baka mo kapitan. Alay, nga rin kapitan. Talag ka Ren,